Sanibonani sicamikelela la ekhaya Kwa-Mhlaba. Ngithi ake nginazi isinde la enginiphi nje la advice uma ubona umuntu uthunywa kuyena abantu bakini abadala bangasekho kuya kuyena uvuma ukuthi akuhlolele akwelaphe ukhiphe inkomo uyibeke phansi akwelaphe lo muntu wenze yonke into ubokwazi ukuthi lo muntu awuyiyele kuyena uthunywa abakini abadala bangasekho okuyibona abamkhethile lo muntu akakusiza lalela yena wenze konke akutshela kona nibambisane nibe munye understand ukuthi uthunywa abantu abadala kuyena ungalaleli abanye abantu siyabonga.